Good. Karibu rorege thiini wa gicunji gitu gia keri muthenya wa umuthi gatabarira ya wonjoria na uthunduri. Asante sana. Ni ndona ndomiriri nyingi iria mwanandikira haria SMS yakwa ya 22488 undu umwe na haria ha Facebook yakwa ya Ng'ang'a wa Njoroge undu umwe na ya Inoro TV. Asante sana. Ni ndona mawoni maria mothe mwandomira. Very good. Ndina muthuri wetagwo Muchai akoragwo ari mutarama maundu megie mathabu kana ni muthurimi wa mathabu ni auditor. Ni mundu guikara thi agutaririe mathabu maku ma kibiashara mahano ubataire kumeko nigetha gutigirira biashara yaku ni yakorwo igithio biashara yaku ringi rirathi na njira iria yagirire. Akoragwo akiruta wira wa muthemba tocio gutara andu uria mundu angihota gukorwo akimanage kana kuramata mbeca thiini wa biashara yake. Guku ni mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu na niwe ndikire nake. Muthuri Muchai, karibu sana. Ndenda ugeithie mwiroreri ucoke witamburukie nigetha tukiambiririe. Ni njitagwo James Muchai kuma Jimmy Muchai Auditors & Co. Turuta wira wa auditing, tax consultancy na financial consultancy. Na ni thengio muno na mwi karibu muno gukwa Jimmy Muchai Auditors. Bwana Muchai, ni watariria wega na wakiuga horo wigie record keeping no undu umwe na kuga financial reporting. Of course undu nuri mawega maguo na mauru maguo. Hihi wega wa mundu thiini wa biashara gukorwo agika financial reporting kana record keeping ukoragwo ari uriku? Record keeping ni miena mingi tondu wa mbere riria wagura kindu hano wabagiria record. Wagirwo wagura kindu ukoya receipt ukamifile. Wamifile kuma hau kuringana na size ya organization yaku no wagirire ugacaria mutaaramu wa mathabu nigetha akahota guthathanaura tondu at the point of purchase ya ni record keeping. Wakinya ni kugura indo kana niwe urendia, that's a part of record keeping to tumita sales invoices na also indo ciothe ureka when you are doing a transaction kana uria ureka thini-ini wa uthuguri. Ici ni cicoka cikanyitithanio tukamenya biashara yaku ria irathi na ni wigua ntuthondeka financial statements. Wigua kwina nyamu itagwo statement of financial position. Ni kudetermine biashara iyo uri how ikinyite ihana atia. No kuhotekeke kana biashara iyo no igwe tondu ni uraremwo ni kuriha mathire maku kana wina mbia njiganu ona ungenda gwika project igi. That's what we talk about cash flow statement. Bwana Muchai, ni watariria wega na wakiuga horo wigie record keeping no undu umwe na kuga financial reporting. Of course undu nuri mawega maguo na mauru maguo. Hihi wega wa mundu thiini wa biashara gukorwo agika financial reporting kana record keeping ukoragwo ari uriku? One advantage ya financial reporting ni hota kumenya make decisions. No hote kuruta bia thiini wa biashara eno kanasa. Wa keri ni horo wa magoti. So hege tuta compliance risk. Ni hota kumenya ati asatin igoti riaku kuriha wi thirikari ri ni bia ciganona. Wa gatatu ni hota kumenya biashara yo kana ina faida kana no hathara ragithi na kana ina umithio wa rucio. Na wa kana ni kumenya position ya biashara yo. Position tumita statement of financial position. Biashara yo utonga no thiini wa kambuni ukinyite ku, yani utita position. Of course uguo kugita tukiambiriria hau Bwana Muchai, undu ni uri wega waguo na ni uri uru waguo. Hihi nake mwonjoria utareka financial management kana utareka uhoro ucio wigie record keeping, nake ni mogwati mariku araingiriria biashara yake hihi matuko-ini maroka ari thiini wa biashara? Munini wa igoti ri ni estimated ni akoragwo na thina muno wa igoti tondu rega record ciaku ri KRA no kuhe penalty na kana igwikira igoti ri ritagireire na njira nene ma to an extent of also kuhinga biashara iyo. Wa keri biashara yo ki operate ri ndramenya hari uri
ura operate for the sake of operate turamenya kana faida urathi kana hathara ko ukoraga biashara uguthie biashara wethire na wina mathiri maingi tondu ri uramenya atiriri biashara yakwe kihana atia. Another thing ni growth yaku ikorwo ithi muno tondu wika maundu mothe na gwiciriria so macio nimo maundu maria maritu muno mangikora biashara mundu taraiga record keeping ciake wega. Thengio muno bwana Muchai no atufundithia wega na nikio ndakuhe kahinda kau ugatariria ngirite kinigetha andu aitu mohote kunyita wega na nyendaga tugithoma uhoro wigie biashara uhoro wigie muramatire wa mbeca muramatire wa biashara noguo wagweta na ni ndiuka hindi ingi tucirie uhoro wigie ko balance the sheet tondu ndirakora andu aingi mena mathina biashara yake hihi balance kana sheet ndatuika balance ndira kwagiriire mahuthiro ni maingi gukira kiraingira ni ndiuka hindi ingi. Asante sana bwana Muchai. Good. Brady question wake igwatwa gitaro ni muthuriti Muchai ni ohegereire muno maundu mecio megie mathabu ku balance gutara gukwira uria ugwika nigetha biashara yaku ihande wega na irugame wega na ihote gu drive ona thengia moritu maria makirikuo makiwonjeria. Asante sana. Ndina ndo ngigwika tukinyia hau programu itu muthenya wa umuthi handu-ini ha timu yothe ira nyuma nayo umuthi county ya Kiambu. My cameraman ogwitwo Willy, asante sana. My producer witagwo Wanja wangu kuni ngatho muno undu na my pilot umuthi nyuma na muthuri gwitwo Kibet. Tucamane kiumia giukite turunge maingi megie biashara. Ngwiraga ndi mwonjere na Ng'ang'a wa Njoroge tuthie na mbere na gwetha indo gugutigana uria wendia na uru wa shares urahanaga thiini wa kiumia giki. Na by the way Murugi ni akoragwo my editor onake umuthi ageithike. Asante sana ni ngatho.